дуруд ба ҳамроҳони азиз. Пас аз он нақшае ки мисол мо доштем қаблан дар инҷо қарор доштем, хоначаи бигем автомате ки аз тарафи 04 буд. Хоб муҳофизат аз тарафи 04 буд. Аллакай аз мо сар мешавад, хоб outgoing cabinet ё ки аз нақша бибинем бачаҳо, аз нақша ки бибинем ин дар назар дорад, аз мо сар мешавад PV solar inverter. Тарафи ин даромад аз инвертор аст, яъне аз инҷо агар мо бигирем аз рӯи нақша инверторое ки аз панелҳои хуршедӣ мо ҳастанд, манбаъш омада ба инҷо пайваст мешавад, чунки системаи панелҳои мо системаи on-grid аст. Хоб on-grid ҳамин гуна система аст ки якҷо бо шабакаи барқии шумо кор мекунад. Яъне мисли системаи гибрид ба он гуна нест ки мисол манбаи шумо аввал аз инвертор бигем гузар кунад, баъд ба тарафи истеъмолкунанда равад. Аз дар системаи on-grid на, омада ба тарафи ҳамун шинаи тарафи 04 мо якҷоя мешавад ба манбае ки мо дорем. Мисол сода карда бигем, аввал аз панелҳои хуршедӣ истифода мекунад ва чӣ қадаре ки нарасид, фарз кунем агар 90% тавонистем мо аз панелҳои хуршедӣ истифода мекунем, ҳамон 10% дигар аз барқи шаҳрӣ. خب در این نقطه ما 4 تا ببینید 4 تا автомат дорем. خب 4 تا автомат 1 2 3 4 تا. خب автомата моделиша бибинем. Мана NM8N250HVS. яъне ин аз мо ин баъд аз автомати бигем 04 ки мо доштем, омадагӣ аст ба шинаи тақсимотии мо 3 қисмат дорем. خب مجموعاً 4 قسمت در شینه تقسیماتی ما هست. اولین قسمتی که اینورتور ما به اینجا پیوست میشن، یعنی برق از اینورتر از پنل خورشیدی ما میآید به طرف شینه 04 ما پیوست میشن. خب این اول بررسی میکنیم و اینجا میبینیم مدلی گفتیم автомат‌های ما که NM8N خب بیشتر کنیم 250 HVS. HVS کدام چی سری از автомат‌ها است این بچه‌ها؟ махсус автомат аст ки барои шиддатҳои баланд, хуб дар панелҳои хуршедӣ оддата бигем чӣ аст, як хатар ҳаст ки шояд ки шиддат хеле баланд шавад, бигем аз тарафи бигем панелҳои хуршедӣ шиддат баланд шавад ва омада ба автомати мо зарба назанад. Ва автомате ки инҷо ҳаст серии HV махсус барои инверторҳо аст. хуб ва нуқтаи муҳимшам инҷо бачаҳо ҳаст, мана бибинед гуфтагӣ аст ва махсус барои PVs, яъне ҳамун панелҳои хуршедӣ аст, барои инверторҳо аст. Яъне мо интихоб кардем махсуси ҳамин. Хуб параметраш хуб дар инҷо ки аз параметрҳои бигем ба хонданаш муҳим нест. бибинем ин тарафи шинаи мо аст, аз нақша соддатар аст. нақша бигирем тарафи шинаи 04 мо аст ва аз инҷо омадагӣ ба 4 автомати 250 ампера, ҳамин NM8N250 яъне ампери ҳамин аст. сеш яъне 3+ аст. ва инҷо чӣ пайваст шудагӣ аст? Барои ҳар як баромад бачаҳо, мана инҷо ҳар як баромаде ки мо дорем ё ки даромад аз тарафи инвертор агар бигирем, омадагӣ пайваст шудагӣ аст якто ченкунанда аз ҳамон ченкунандаи асосие ки мо доштем ҳастанд инҷо барои ҳар як бигем хати кабелии мо, ки дуруст мисол ҳар як инвертори мо чӣ қадар барқ тарафи мо бигем содир мекунад, хуб ҳатман ки инҷа ҳисоб-китоб мешавад, яъне мо аз инҷа ҳатман ҳисоб-китоб дорем. хуб трансформатори ҷараёнашам бибинед, ин 255 ҳастанд. транзисторҳое ки дар инҷа ҳастанд, CT-ҳошон 250 ампера ба 5 ҳастанд. хуб коэффициенти 0.5. хуб моделишам ҳамин аст, ҳамон чинте ки буд моделишам аст. мо дар нақша чӣ дорем, дар инҷа иловатан чӣ дорем? хоб бибинем мо намунаи боз пайвасти трансформатори ҷараён аст инҷо. хоб ҳамон PJ ки мо доштем 3 то муҳофизат, трансформатори ҷараён, хоб манбае ки дар кор буд, шабакаи 685 боқӣ монда. ва як нуқтаи дигар дар инҷо ҳаст ки ин талабот аз мо буд бачаҳо, фақат дар терминал омада истодагӣ ҳастанд. ино чӣ ҳастанд? автомате ки мо доштем, аксишам куҷо буд? Аксишам инҷа буд. автомате ки мо дархост додагӣ будем,
mana ҳамин ин 8n аст. HV гуфтам mana ҳамин бачо. Бибинед чӣ имкониятҳо дорад. خب اول از همه قیاسک دارد نسبت به جریان نمینالی. ما میتونیم که جریان حمایه‌مون از 0.7 تا 1 امپر حمایه مونیم. این چی معنی دارد؟ ما میتونیم که جریان حمایوی، یعنی جریانی که باید حمایه شود، ما میتونیم که همون کنترل کنیم. فرض کنیم اگر ما 0.7 مونیم چی گپ میشه؟ 250 ضرب 0.7 میشه 175. یعنی از 175 تا 250 آمپر ما دقیقاً کنترل جریان داریم و میتونیم که دقیق کنیم. یک جایی هست که فرض کنیم امپری کمتر میخورد، جریان کمتر میخورد، شرط نیست مثلا 250 حمایه ما دقیق میشد، میتونیم که دقیقاً همون حمایه رو مونیم. خب دو سیمی که در اینجا هست چی سیم هستن بچه؟ دو سیمی که در اینجا هست طبق نقشه که ما داریم، ببینید ما یک تا شوم ریله داریم. ریلیز این نوع، این معنیش چی است؟ این من همین این یک سیم پیچ است، یک سیم پیچ ساده است بچه. وقتی که منبع در کاری که وابسته به همون سیم پیچ شما تامین میکنید، سیم پیچ ما 220 است. یعنی من اگر همین گونه 220 اگر من پیوست کنم، اتوماتیک من از مسافت خاموش میکنه. یعنی شرط نیست که من بیام با دست این خاموش کنم. اگر کنترل اتوماتیک داشتیم، از اون مسافت مثلا ما فرمان میتیم و اتوماتیک به طور اتوماتیک خاموش میشه. دوم چیز، دوم هست الارم کانتاکت داریم و اوکسیلری کانتاکت داریم. من همین کانتاکت یاری رسان داریم که وضعیت اتومات برای ما استفاده میکنه. من همین حرفا رو دیدین در اینجا در نقشه هم که ببینید ما کانتاکت حالت داریم. ببین کانتاکتی که چی گونه است، در چی حالت اتومات ما قرار داره. اگر اتومات ما قطع باشد، خب کانتاکت ما همین حالت است. اگر اتومات ما پیوست شد، همین کانتاکت هم پیوست میشه که ما میتونیم از مسافت ببینیم که اتومات ما وصل قطع شدگی هست یا کی نیست. و اینجا باز یکم چیزی خاص دیگر نیست. تجهیزاتش هم ببینید که یک این ریله است، جو استفاده شدگی است. من اینجا استفاده شدگی هست از 1 تا 24 ولت بوده سیم. با این خب اتومات ما 24 ولت از ریلش هم متاسفانه اینش هم 24 ولت دی سی بوده است. خب همش هم اشتباهاً 24 ولت دی سی روی فرستادگی هست. خب به هر تنیتیم که باشد، چون که ما 220 ولتی ای سی درخواست داده که بودیم همون کانتاکتوی بگیم حمایه بشه. خیلی مهم نیست، یعنی نیاز به یک منبع دی سی داریم برای بگیم وصل قطع کردن. یا شاید اینجا نمیدونم، شاید که همین باشد که اف یک اشتباهاً به این گذاشته سرکیت بریکر اوکسیلری. خب اینجا گفتگی نیست، یعنی اوکسیلری کانتاکت اینجا گفتگی هست. دیگر باقی مونده چی هست اینجا؟ ما خب سیگنال لمپ داریم، خب با همون کنترلری چین کننده جریان و همون بزرگوار داریم. این بود از قسمت یک دی یکیمون، قسمتی از اینورتر ما. خب ما هر دو طرف مونده حتما که اتومات داریم. ببینید وقتی از اینورتری که پنل ما اومده در اینورتر پیوست میشن، هم در طرف اینورتر هم حتما اتومات مونده میشد، یک محافظت یک ام سی بی مونده میشد و هم در اون نقطه که کابل از اینورتر از اتومات اینورتر میآید به زیرزگاه شما همون هم گیمپد سنس شما میآید و پیوست میشه در اون نقطه. یعنی ما مسافت که داریم حتما برای خود کابل ما از دو طرف میآییم، هم برای ترانسفورماتور و هم بگیم برای اینورتر که یکان مشکل شد. خب جریان از طرفی بگیم از طرف ترانسفورماتور یکان جریان بگیم خطرناک به طرف اینورتر هم نرود، چون که در بگیم شکلی در نمودی پیوستی اونگرید ما هم جریان از طرف ترانسفورماتور به اینورتر میرد و هم از اینورتر به طرف ما بیاد. چون که از طرف ترانسفورماتور به اینورتر برای دیدن منبع یا که پیگیری فضا را اول اینورتر ما میبیند، بعدا هم مثل همون شبکه ما خودش آماده میکنه. در نقشه که اینجا هست این مدل این است، یکان چیز خاصی دیگه نیست و همین گونه بود دوام میتیم نقشه های
дигаре ки дар зеристгоҳ ҳастанд. Хуб инҷо ҳақиқатан будааст. Хуб терминале ки овардагӣ ҳаст, гуфтагӣ аст терминали мо ҳатман ки инҷо иштибоҳан симпеч ҳамин релеи симпечи релее ки барои худи қатъкунии автомат ҳаст, мутаассифона 24 волтаи DC дархост додагӣ аст. Мано дархости мо 220 волти AC буд. Хуб ҳай ба ҳар